agaciro urabanza ugire itafari wallahi billahi banza ugura ikibanza uzagenda step by step. Iyo ni inzu y'umuntu ni inzu rwose. Iyo ni hotel ariko na apartment ebyiri nziza cyane. Buri yose ifite ibyumba bitatu na toilette 3 na salle à manger ndetse n'igikoni. Izo na apartments? Na apartments kabisa. Zubakamwo kandi wazibikamo kandi ibikoresho byose bibaho bikenerwa mu rugo kuko zifite stock zihagije. Ibikoresho birimo? Ibikoresho ushobora kuba wabishyiramo kuko nta birimo byo waba ukeneye gushyiramo byose. Kubera yuko aho kubishyira harahari. Okay. Ifite parking ikagira n'ubustani. Ndetse ifite piscine nziza cyane. Mega apartment we. Piscine nziza cyane. Ariko ifite bara rigezweho. Rira bara ariko baribonye. Karakabara ariko aba designers b'iki gihe nabo barona ko bagezeyo. Iyo bara niryo nasize mvango nangiye kuvuga yindi radio. Niryo wasize aho wakoraga. Hariya. Kubera ko nawe wari warebye avuga ati akabara karapika. Uyigezemo nuko yabaga imeze. Urabibona ko urabona hariya muri bwiherero. Bitanga na space. Reba tapi hariya ziriho. Banza vuga amafaranga abantu bayo. Amafaranga yayo rero. Iyi apartment yo ndabona rwose. Nyamara hari umuntu umaze kunshiramo amafaranga tugiye kujya muri ibi bintu. Mamaze bari bagushyiramo imari. Ngwino rero dukenyereye. Nababwiye gahunda ya nzuri. Barayishima. Avuga ati nubundi niba wari kuba wibye kera. Aya tudufaranga nago giye gutura. Ni igihumbi rero. $1. Yeki? Hano. Aho ya ntubisovuga igihumbi. Igihumbi se kimwe. Hariya rero iriya nzu irashaka iri apartment. These apartments ziriya zombi wifitiye miliyari yawe rwose hariya muganira n'ebyiri ntago ari imwe apartment ziriya ebyiri muganire miliyari mugende muganire rwose. Miliyoni zingahe? Igihumbi. Hari umuntu ugira miliyoni igihumbi? Miliyoni igihumbi. Barazigira ahubwo se umwe. Miliyari? Nibatubwire. Barazigira cyane rwose. Kicukiro hariya Inyanza rwose aho ureba umujyi wa Kigali hose. Yuriyo. Yori hangaho urwo. Hari hakurya Kicukiro Nyanza Kicukiro. Okay. Urabona ko n'ibikoresho urabona saro kwirimo hari. Miliyari yawe y'amafaranga apartments ebiri byose. Ziri hamwe. Ziri mu kibanza kimwe. Na piscine abonye ko ziyisangiye. Na piscine muri make musangira piscine. Umuryango wanyu ukagenda ukatura hariya. Pas de problème. Kabisa. Iyo nyubako rero ukeneye kuyireba ko urabona yuko n'ibikoresho birimo. Wagenda ugahita wiryamira abakeneye kuryama rwose. Nuko wasura YouTube channel ya Nzuri Market ukareba hariho n'izindi mari zitandukanye. Yitwa tukubwiye imwe ariko hariho imari nyinshi cyane. Hanyuma ukaba wabasanga aho bakorera hariya ku Muhima imbere ya Feruje zo kuri Yamaha mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3 ugamagara cyangwa kuri 0788 23 0123 cyangwa 0788 48 67 97. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Fine FM. Let yourself be inspired by the largest betting community. Be part of them. ForteBet. Play for millions now.
ariko se ko abantu bose barira ngo ibikoresho by'ubu ntibikirama nk'ubu ndakuraho imashini imesa kandi ko fiyanse numvise ayitsimbarayeho. uzi ko iyi firigo mungana sha ibi byose kandi nabiguze muri burikoteke nkimara gushakana na nyoko kera. urabona se hari icyo bibaye? niba rero nawe ushaka iyo mashini imesa ujya muri burikoteke. sinshaka ko umwana w'abandi nzumva ngo yazanye ibizigira kubera kuvuga utazakuvurori. Kenkayeri Burikoteke yinjiye mu mitima y'abaturarwanda kuva mu myaka 40 inkwana nabo kubera ibikoresho